Voin hi April ni som paruk sang ni som ni panga ni lai ni ani a clear tu te chibai le vekule kan video te hi atop thling in min lo clear sak ula like le comment te min lo chia ve ngei donia a thlenna hotel atangin US khwazin tlahlum thocha ni zan khan US atanga Mizo ramazin mi pa chu a thlenna hotel atangin tlahlum kumsom ngami van ukchung hi Texas atanga Mizo ramazin ni in Emerald Hotel tuikwal south a thlenna chhong thumna atangin zandar som pakhatle chan vevel khan anwai kongpuya tlain athi ani zalen thu don danin van ukchung hi Myanmar Chin state than tlang khwa huam chunga tlang pi a cheng thin ani a Texas a pem to ani hemi khechi aizol police ten an chui zui mek ni som panga thali sang ni som ni panga atrak manga zemabok tong trai mual thlanga Nula Chilhlumtu chu police kuta a omto nimin ni som panga thali sang ni som ni panga azemabok tong trai mual thlanga trak manga Angeli ram ngai omikum som pariat daughter of Chelal Rosang a thing sul thla Chilhlumtu chu man ani to police in chak nei tu silchar lam min hena aranglama chak khaltu hi police station a hruai tura an tiangin chak nei tu hian a driver hi nizan dar riat le chan vevel khan bongon police station a hruai thlenga police in an man ngalani chak khaltu hi Abdul Sukar Laskar kumsom thum panni son of Abdul Nur Laskar Joydanpur Kachar district ami ani tarlan to angin nimin jingda rukle chan vevel khan bike jixers 250 MZ01N 6964 thangrema komsom ne pani son of thang chwana ngopa tuna zemabo ka omkhal thingsul khe atanga aizol panatlan chu anmani tok zong atlan Ashok Leyland truck MZ01Z 0166 full load nen anin pel nelama atluni bike nunga chuang Angeli ram ngai omikum som pariat daughter of Chelal Rosang a thingsul thla lu chu truck keding lamin achil zuya aka chon lavin athi ani truck driver le handyman te hi police thlenma in anlo tlan bo ngalani government serchip college zirlai 10 naktu ka changin college campus awan tlang kong andang don nimin tlaidar thum le achan ve khan government serchip college student union shrai tu te chuan serchip press club a press conference kavin ni som pasari thlanni sangni somni panga a chief minister pulal do oman serchip district hospital a ultrasound honna alo tiam geography department a zirtir tu nget panni zoology department a anget pakhat le ngetlo pakhat le BCA department a anget lo pakhat pe ka tiam chu vo in thlenga a hlotlin na mel mu tur awm lo awangin vo in April ni som paruk jing dar kwa chang hian college campus awan tlang kong chu tiam chin omlovin andang don ti an soi MZP inral tlan chung chang le thil dang chief minister an soi pui MZP General Headquarters right to te chuan nimin ni som panga thali sang ni som ni panga tlai dar nga le achan ve khan pulal do oma chief minister chu apisa a mu in phuldung sei mami district a Tripura sarkar malakna ral tlan chung chang le pol chung thilpui mo sang sang te an soi pui ral tlan chung chang MZP chuan tu emo political game wanga kan unaw ral tlan te ngai thailo na social media alian chho chu MZP chuan poi ati hle a chuti rualin ral tlan te chin chia ngei chunga in kan sia ti in thil ti swal le tan lawa che te sia chwa zung zung na tur chin chia na fel fai tak chu aranglam kalpui wat turin chief minister an nge na ni MZP chuan aizol post chanchin bu in ni som pathum le ni som pali chuaka phuldung seiram chunga Tripura in na thok ti bozuyen chief minister hena hian an thlena thaidor tlang hi Mizoram le Tripura ram in chu na mun ni in October ni som paruk sang ni som ni khan district magistrate mami district in prohibitory order chwa in thu chwa hian mi panga emo a ai tampun khom khap aloni to ti soin helai mun hi aranglama sarkar in ngai ventur le Tripura sarkar malak na hi ti top tier turin chief minister le home minister an ngen ngalani MZP chuan kumin January ni somthum sang ni somni panga hian MZP bultumin remna ni chu lamwala ro pui takman tumani ti tar langin he huna hian remna le mwana hlutsia shereng chungin mizo mi puite he huna hian telvek turin an somani World Art Day
nimin ni som panga thali sang ni som ni panga chun khan INPR mini theatre Mizoram Sarkar le International Association of Art India IAA tangkop chuan World Art Day kumsang ni som ni panga anloma heni pual hian National Art Exhibition and Seminar anbuat se ngala Chief Minister Pulal du oma IAA Mizoram Chief Patron chuan ahong Patron pani pusila soivunga Art and Culture Minister le Dr. Vanlal thana INPR Minister ti chu khwalza om anni UNESCO World Art Day hi lemziak thiam mingthang Leonardo da Vinci pian cham April ni sompanga a IAA chuan alom china kumsang ni sompakwa tangkhan UNESCO chuan apompuya UNESCO World Art Day ti alonita ani Minister in Thaidor tlang atlo ZPM chuan thu chwa siamin nimin ni sompanga thlanga sangni somni pali chun khan Forest Minister Pulal Thansanga chuan tun haya Mizoram chunga Tripura Sarkarin kut aron thlakna Phuldung sei Jampui Hills khwa a Thaidor tlang atlo a Jampui Mizo Convention roi tu tele Phuldung sei khutlang roi tu ten anlo dong song ti antar lang Forest Minister chuan Thaidor tlanga hian Tripura Sarkarin ma anlo la ani tian hriatin amun nge enfia hi trulan ti thu soin helai mun hi tran le manga ta Mizolal tilwa ram le thut mun ani chuti rualin helai mun en kol le toy hnum konga kan lo mu thlorei hle ani ti Mizo Convention roi tu tinen kanin komna tangin alang ring maya hei hi apoi tak zetani kalphung thar me pui sarkar hnuaya helai mun hi ngai sak chho zel kan tumang ati Chief Minister kum somli zet heram ta na lo bei to tu in Mizoram ram ri hi avei ti soin Pulal Thansanga chuan Boundary Commission thatak din ni in Assam ne na kan ram ri boina chungchang po he Boundary Commission hian abo zui meka hetianga Tripura Sarkarin kan ram chunga kut aron thak hi angai tha mai arin omlawa chuwangin helai chevele cheng mi puite po in lungrwal taka sarkar malak na thlopa in tho pui zel ka bei sei ti in politics in cher the na le in lungrwalna ti chetu tan manglo turin acha ani pulshilo omwangin kumina voksang ni jasari somli pasari Mizorama thito AHN Veti Department AHN Veti Department thu chhuakin atarlan danin nimin khan vokshi African Swine Fever ASF wangin Mizorama vokthi za somni ombel to AHN Veti Department in nimin thlenga report ati chian danin kumin sang hi somni panga a hevok pulri aron len le nuwa khwa veng somli pakhata ASF aleng to a ASF wangin vok sang ni somthum paruk anthi to a vok zasari som pakhat swat ani to boka vok thile swat bel khom chu sang ni zasari somli pasari atling to ani LMC CEO in tui har satna den sena tui manti sang lau turin lungleya tui zwar polte angen lunglei tui zwar association roi tu ten mi then khat lunglei tanga hladeu matlui tui choi si lo tui shal tawan du lua ta mat tui anga soi anom chin poi anti thu soin mi puite po film khur turin ancha lunglei khopuin tuya har satna ato mek chungchanga vo in khan lunglei Municipal Council LMC Chief Executive Officer CEO Pudani Lalrat Sangan lunglei tuizwar Association roi tu te akoma tui thiang lim eitlak nge shal thin tura ngenin mipuin tui an mamo na asana wangle tuya wana wanga tui manti sang lo turle mipui din hun ngai tua chunga sumdona kalpui turin angenani lunglei tuizwar Association roi tu te chuan tui har sanakara an du khop tui choi tur an molo thule tui choi tamjok chu an pol insiak lut lem lo an newanga in venvek a har sat thu ten soya an pol membera chuan tui thiang hlim chau phur tura anin fui ve fo thu soyin red chungchanga po an pek tur te ne na anin rem chiam nuwa chau aman an san thin thu soyin an choi hlat dana zira an reta san ve zel thu an soya ahladeu matlui tui choi lo ten shal tawan du luata mattui anga soi anom thin poi anti thule mi puite po film khur tura an du thu an soye LMC CEO chuan LMC in March sang ni somni parukral ma a tuizwar phurten LMC tanga phalna license lavek tura ra manasiamani chan tuizwar te chu shilfe in shi chalo mishing nun na atan puwa poi theila ka inven le in khwa khir ol samna le mingchia na le har sana thleng theila ka inven ton theina atan ani thu asoya tui manga sumdong te chu he ra man hi shethiama zom chek turin angenani Japana na thok tur thaliam
LESDNE Minister in Japan na thoktur Mizoram Nula pathum athaliam. Labor Employment, Skill Development and Entrepreneurship LESDNE Minister Pulanging Levamar chuan nimin ni sompanga thali sangni somni panga chun khan office a India le Japan sarkar thodun na hnuaya Japana caregiver na thoktura kaltur te athaliam. India le Japan sarkarin Specified Skilled Worker SSW program kalpui turin Memorandum of Cooperation MOC an lauziak to a himinwaya hian Cope International University Japan le Mission Foundation Movement te chuan Japanese language course ani. He program a hian Japanese language N4 thleng azir theya zirchuak te chu Certificate of Eligibility Ministry of Justice Japan government in apek nuwa working visa pek an ni a Japana na thoktura kalte hi auxiliary nurse midwife course zirchuak pahni le pharmacist pakhat an ni. Tunchum hi Mission Foundation Movement le Japan sarkar thodun na hnuaya Japana culture batch ni na anni a anni ma hian caregiver na nursing course pass chuak mi somni pali chu Japana na thokatir anni to. LESDNE Minister chuan Japanin anrama caregiver na thokturan mamua chumi tur chuan India ram anron hoya anrama thokturin mele pian manga po anmani nei deu zok tan be se sang zoka hemi tan hian ma kan le zel don Mizoram ne na thokho turin anin hong ati DC in dang to lo turin ti Bairabi kong siam meka zang na dom tura in ngai la dong lo ten compensation an mu theina na thok tu te na thok theilava an dang chu kolisi borsa purobat silan mangaya chuan dang to lo turin angen Kolisi borsa phian nimin khan ram nei tu te le contractor te ba ka PWD lam ho tu te akoma ram nei tu te chuan National Highway 154 lai tura ramana siamtir kumsang ni paruklaya antel lo annuwa kongan lein anramati chiat sakle si te anni thu te nikuma assessment nei chatle ani nuwa po tun thlenga engma anla don lo thu te na thozo ani chuan sarkar lamin angai tha mai an hlowa wanga ta thok tu te tang anni thu te an soyani National Highway Division Senior EE Engineer Pulaldu thanga soidanin ram nei tu te compensation pek na tur deal na chu Mort Regional Office Guwahati lama a mek thule pom sakan ni chuan compensation pek an ni tur thu te asoya borsap chuan ram nei tu ti thil phut chu contractor te pek thei ani lo thule a hun takana an zo lo chan chuan lam an nei lo nan na thok tu te dang to lo turin angena an har sanate thei to pa pui an tum thu ashilani Hotel, restaurant, club, homestay, etc. azu wine le beer dap chwa na kalpui me kani. Excise and Narcotics Department in Hotel, Restaurant, Club, Homestay le mundang azu wine le beer dap chwa na an kalpui mek. Excise and Narcotics Department thu chhaina tarlan danin tunlain Mizoram hun shanga hotel, restaurant, club, homestay, recreation center, picnic spot, etc. chen khata zoo wine le beer in tur le leitur omchu MLP Amendment Act 2025 in akhapa wangin man thei vekani a hetianga dan po chiana dap chwa na po ngor taka kalpui me kani Mizoram sarkar in wine siam phalna apek nalan winery tlangsam winery le Mizo winery atanga siam wine te chau zor phal ani thu Excise and Narcotics Department thu chwa chuan atar langa hemi te siam ne lo wine mo alcohol tel in tur dang reng chu MLP Amendment Act 2025 in akhapa wangin man thei vekan ni thu atar lang bok Zukhapna dan siam chat MLP Amendment Act 2025 manga zukhapna chuan ama adanin awam lo District Council Pathum Mara Laile Chakma Autonomous District Council te po awam to thu Excise and Narcotics Department thu chwa chuan atar langa heng District Council Pathuma te po hian khotaka ken ko anidon ti atar lang bokani JK Tire ko chwa ka thuam mangin thiam thilte entir don GIG Motorsport Nexa Aizol Bultumin April ni som paruk sang ni somni panga ni ngani hian Tuireal Airfield ta JK Tire Powered Indian Racing Fest a Carnival of Total Control chu man anidona he huna hian Indian driver le rider tha ten anlir theike JK Tire ku chwa ka thuam mangin an thiam thilte an entir don ani
Sunday zana Royal Lal Oi Hotela media an komna JK Tire Motorsport Head Operations Hari Singh chuan show an nei tura an karon tho chwa pui tur hi motor thabik Lexus le BMW te an ni atia India car zinga chuan Maruti Suzuki Baleno atel tho asoi bike a hian Suzuki GSX 750cc Kawasaki Ninja 1000cc le Honda CBR 650cc an mangdon atia showstopper tur chu Rotex Racing go-karts khaltur kumkwa le kumsomi karting sensations te an ni tur thu asoyani Tuireal airfield ta tlahlum dar thuma trangin show hi nei tran tumani a stunt car drift car F4 Racing, Rotex Racing, go-kart car le superbike sa India driver le rider tha ten an thiam thil mangin hmu nom an entir don ani Aizola he huna thlen theina hian Lushai Hawk, Petronas, BR Studio, LBS KIA te chuan an tha le trul tur te an tho bokani JK Tire Powered Indian Racing Fest a Carnival of Total Control hi April ni som pani sang ni som ni panga khan Nagaland nei alo ni to a Aizola April ni som paruk hian nei ani nuwa April ni som pakwa sang ni som ni pathum hian Meghalaya a nei ani anga April ni som nia Guwahati nei le turni in Sikima April ni som ni pani hian nei le ani ang Farkon rama Mizoram State Bird Vavu mu ani a Vavu Sanctuary siamek ni in atlo theidon Farkon Village Council All NGO le Conservation Mizoram Changkop chuan Farkon ram lurtlanga Vavu Sanctuary an buat se meka Farkon kholam anin peivele mikhwal tlo thein hon ani ang Bengwarna thudon danin Vavu hi Mizoram State Bird ani chungin Mizorama kumtam tak chung mu ani tolawa tunhaya Farkon VC le joint YMA chuan Vavu an la nei nge ya shia in sanctuary siaman tum thu an puanga conservation Mizoram te chu en puya Vavu thla hi lak tum turin an somani conservation Mizoram te hiram hnuaya zanli anja hnuwa Vavu thla hi an la fu theya Vavu hi panga mu an ni a apa ve kan ni anu ho chuan no an opani rin ani Aizol kong thum chatdan tu rel nimin ni som panga thali sang ni somni panga chomma khan secretariat conference hall miniko a Aizol khopui chung kong thum thatzel na tura ro man na le ma chopte soi hawin coordination meeting ne ni a PWD minister Puvanal Lanan thutkhom hi kai shrai ani PWD Minister chuan kong hi mi zongjong in chom ani angin ain kol le dim doi konga po mitinin mo phurna kan nei thu asoya kong chale tlo nei tur chuan ani na tur ang taka kong siam apoi mo ba ka kong pui be chana nakal pui ngai thin department tinen tho ho apoi mo thu asoye Thutkhom na hian PHE Department, PNE Department, Aizol DC Superintendent of Police, Traffic, UDN PA Department, Transport Department, Aizol Municipal Corporation, SIPMIO, Aizol Smart City Limited Baka, Central Young Mizo Association le, Aizol City Local Council Association IO Tentela, Kong Chale Tlo nei tura thilpoi mo sang le, har sana thei sut kyan tan turte an soi hawani. Aizol khopui chung kong thom chat na hi thuang ne a kalpui turni in Aizol Road North Division hnuaya kem somli palia thui le Aizol Road South Division hnuaya kem somli thui thom chat tur ani ti ani a Aizol khopui chung kong pui tamjok hi bituminous concrete BC manga thom chat tumni in thuam pui le selesi kong bi ka hi chuan rigid pavement ta siam that tum ani thu thutkhom na hian tarlan ani MS Nidhi Creative Infrastructure Limited 10 Engineering, Procurement and Construction EPC Motin Thlasong Pariat Chung an thokanga bituminous concrete tana mantur bungra hi kachar le ropui che patanga lak tum ani ni zana tang khan a tho khatna tan bong kon chu san mari in kar kong thom chatna hi tho chan tum ani vareng tia ku vara man soifia Mizoram Sarkar chuan thu chwa siamin tu hnai ni som pathum thali sang ni somni panga a vaireng tia dan lawa tol rok ku vara engemaw zat man ani chungchanga soi Sarkar thu chwa tarlan danin taxation data collection center vaireng tia tax official te chuan April ni som sang ni somni panga jingdar khatle minute somni pariat khan ku vara ro phur trak pali cheol ruk tuma
under section 129 of GST Act 2017 palzu tu te highway anti din thu Pulal Matswana Assistant Commissioner of State Tax Data Collection Center Vaireng te chuan ziakin athen truck le akhal tu te chu hauchin khupa MZ049474 Barmaku Vara Robek za Somphur tu Haungai Khwala MZ04A0306 Burma Changa Laklu ku Vara Robek Somriat Panga Phurtu Mangai Sanga MZ04A3464 Burmaku Vara Robek za Som Pakhat Phurtu le Lian Kima MZ04A6509 Burmaku Vara Robek za Panga Phurtu te ani Heng chak pali te hingun taka tax official taxation data collection center vaireng te ten an endik nuwa Burma changalak lu ku vara ro an phur ngei ti fin fiani a hemi bo zui hian SI David Lalzirlian le midang te chuan atul anga malangal turin taxation data collection center an panani Amunan vatlen hian achunga tarlan truck driver zongzong te khi an truck te khalin an tlanbo 5 victim hu chwani a hetiang ani ta ka wang hian truck le an thil phur te hi himdam taka kol ani theinan taxation department kuta da ani hemin hu hian theitop chain driver tlanbo te zon chwa na tho chunzom zelani a April ni sompali sangni somni panga jingdar li le achan ve khan driver pali jinga pathum te chu man chwa ani a chung te chu hauchin khupa kumsomni pani son of Pau Siama Kolbem Saitwal district MZ049474 khaltu haungai khwala kumsom thum pakwa son of ngin zathanga Champhai Dinthar Champhai district MZ04A0306 le mangai sanga kumsomli son of C Mas thanga Champhai Venglai Champhai district MZ04A3464 te ani Anjingami lian kima son of Rom liana Champhai Bethel Veng Champhai district phone number 7630088634 MZ04A6509 chu aumna chin shiat anilawani Shiat puitu mirin tak tak te omlai le mulai ngegin Barmaku vara ro le aphurna te hi man ani a hengku vara ro te hi Champhai atanga ronphur baga kachar asama phur thlen tur ti shiat ani a aphur do driver te hian Kolisip district magistrate thupek chwa chu anpal zu tani driver te le anthil phur Barmaku vara ro te hi dan anga malak chunzom ani theinan district magistrate Kolisip district nena police ten anhlan ani Zirlai ten nor huai hot Zirtiri Residential Science College Zirlai te chuan Zirtir to transfer chungchanga Nimin Khan nor silent protest an huai hot An Zirtir to botany lalthan pui namte son chhuakin Zirtir to dangda ani dona he hi Zirlai te zirna hong thei thilani a exam don nei hun tepter lu tuka thil ti ania wangle hun masa a po hetiang thil an college a alo thlen photo awangin alung oi thlak lo ni in Zirlai ten an soya he protest hi a hlotlin lo chuan a ayongor zokin ma an la zel don ni in Zirlai te chuan an soyani kho thlabung san zong te April ni som pakhat sani somni panga khan Zochek Adventure Club te chuan te reilui lallen rama tui kho thlabung san zong antia fit zani somnga pathum metar somsari pasaria sang ani Zochek te hian Mizoram tui kho thla san zong te anlo te photo china la te le zel po antum Mizoram tui kho thla sang top 5 puan thwai tumin ma an lamek bok Sia ha bula tui kho thla sang tak aum nin soyani a Mizorama asan bering te po anuma chu po chu Zochek te hian te thwain tumni in thu kan dongani Zochek secretary ma ki ma chuan lallen khotlang hian an luidung an hum haltha in an enkol thiang hlim hle a bulho mu tura omlo Mizoram mi puite hian yen tonang u lui kan kalin kan thil ken te luidunga pai mai lavin I hon le ila bulho bo ma I pai thinang u ti in asoyani Zaute Zochek advisor IMC corporator ni bok chuan Mizorama kan luidung tele kan thingle mau ramngo le nungcha te hum hala ati chetu ni lawa veng him tu ni choturin Mizoram mi puite kan somani ati Zochek Adventure Club hi open club ni in Mizoram le Mizoram pon khoi mun atang po in adventure lama tui mi te tan member ani reng theni Zochek Adventure Club hi Mizoram Adventure Club Farm and Society registration nei omchun ani bok Club lun le sarkar point vai tam tak alo ko to chin ani a Mizoram tan thil thale beng war thak tak tak min lo hlui to china Mizoram pon lama po expedition an lo nei photo chin bokani
Zojek te hi lallen khutlang shwai tu ten an lo dong songa an chunga zojek te an lom tak zetani April ni soma khan he expedition nei tur hian aizol an chwasana mi somli velan kal ni som pani khan aizol an lo thleng le to ni Puihan le akai noi isu shanga social media ngai dan post tu le comments tu sang tam tak anum la yin ZPM thalai te chuan party politics awanga an huat song mi somthum pakhat thlang chuakin an laka FIR an submita hei hi mimal huat zong te rabe tumna ni inalanga adim tak zetani democracy rama chuan mimalin rights te sang kan neya he FIR awanga dan pela chena awmani vai chuan MNF thalai te chu kan thumai mai lo to pang ZPM mi le sa ten an party ni lo social media manga an beina sajia te hi kan hai reng lo RRR MLA and MNYF president Ruihlo swar zel hi kan ve na ngai tak zet to Ruihlo le akai noi hi ati rem tak a har to po ani ange ve in ni thlengin man tur ala om renga man tak lo thanem tak a om nge bokang heti tak maya kan thlai te ruihlo in min run mai hi apoya ma lag na sat kan wangai em heng ruihlo kai noya in ham noi zinga hian kumtling lo an tam hle ti report ala ni le zela apoi tak zetani engtia malak chi nge ni ang sarkar hian mutmo nar mo a anei awangai na sato tak em heng ruihlo te hi khochaklam atanga lo lut ani tlang puya akal kong masa champhai lama ruihlo tolna konga hian kumtling lo no pangte in nam noi tir thin ani a champhai district a no pang kumtling lo poi khoi thu boy zialu jinga atam berpo ruihlo tola in nam noi tir thu boy ani bokani antile zel champhai district kherlo mun tanga po no pang kumtling lo hi in nam noi antam hle ti report ala omle zela alu hai thak tak zetani kan thalai te nun na sataka swat tu ruihlo hi kan do rem tak theilawani po in aven na hi ngor le chakzokin thokila atrula ni chuan sarkar pein malak na lian tham masa a nei ngei bok se kan khotlang nun min runa min be tu ruihlo ti rem hi kan na masa chu ani chiang an nge CSS noya thokte ban thei an ni ti CS charge la tu thu soi she thiam lo Mizoram Sarkara Centrally Sponsored Scheme CSS noya na thokte chuan dang nge nge tin nimina tang khan noranchana an chet lak dana wanga Chief Secretary Charge la tu thu soi an she thiam lo Mizoram Chief Secretary Charge la mek tu pu h lal eng mo ya thian in ban po thleng the ni thu asoyani Mizoram Sarkara Principal Secretary na chil mek pu h lal eng mo ya chuan nimina press conference anaya lung oi lo na lantir mek all Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC te che dan chu sarkarin an ngai thutak ati a lung oi lo na an lantir zelani chuan shetak chungin in pan po thleng the ni ati pu h lal eng mo e chuan AMCECC shrai tu tinen po in biak na an nei ti asoya nuar lo tur hian an nge na ti a state sarkar chuan CSS noya na thokte nge dan tura hian sarkar po in office memorandum an ti chuak to ti asoyani CS charge la tu chuan AMCECC shrai tu tinena hian ngen na siam ani to chungin pen tools down strike hi an kalpui lui tlatani Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR chuan state sarkar recruitment rules noya an nge theina tur hian office memorandum po anti chuak vek to ni ati thoktu sing khat chuang omna AMCECC chuan pen tool down strike kan nei tura hian Mizoram sarkar chuan in biak na mumal engma minla nei puilawa chuti mek lai chuan Chief Secretary Charge la mek tu chuan press conference a CSS noya dan lawa lak te chu da nge thei ani lo thu asoile a AMCECC thil phut anti hlotlin chuan India Constitution bo chiat angai don thu asoi hi shathiam har kan ti ani anti ve thung CSS te din mun chiang tu kan sarkar chuan CSS te dang he theina tur dan Government of India Regularization of CSS Employees Scheme 2024 chu du sak takin min siam saka he dan hi ataka kan man nge theinan kan Chief Minister zom takpo in a theina dan zong sham tura thunei tu te achala yin min da nge theinan ma lalawa a har sanna le a theilo na dan min zon sakzel tu an la fo hi kan du lawa Mizoram sarkar hian du chuan CSS noya thokte alo da nget fo to china ke ni aya momal lawa lak te po da nge an lo ni to china ni antibok
AMCECC chuan an member dan lawal lak an an shelo an ti a sarkar appointment order mumal tak nei veka lak an ni a dan dik lawala kan ani chuan dan lawala tu chu sarkarin chui chhuakin amo phurtu te chunga nataka hmala turin an phut bokani. All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC chuan thuchwa siamin sarkar laka lungoilo na pen tool down strike kan ne meka CSS member 10 kan thlop tha chu lom kan ti hle ti in member zongjong te chunga lom thuan soya AMCECC noi thok te hi thalai le khathiam rwal kan hun cha le theina kan wanglai hun zongjong mangral raya Mizoram tana thok tu te kan ni a tuna kan malak na hian thalai na zong mek le thang thar te tan thil thazo ka rin chwa dona wangin sarkar le mi puipon ngai twana na satak le uluk taka min don son sak turin kan nge na ni anti AMECC chuan pen tool down strike manga lung oilo nan lantirin omzia nei lawani chuan April ni somni pakhata tanga ni somni pathum sang ni somni panga chung hian mass casual leave fly in norna an chun zom tur thu an tarlang AMECC thil phute Provisional Employees State Contract tan an mamo anga Departmental Promotion Committee DPC ol samtaka sarkari na siam sakthin ang hian CSS employee tan DPC siam nga ya le corresponding post siam rem le atul dana zira equivalent temporary post siam nga ya min siam sakturin kan phutani CSS noi thokte hi masona na sang thoktu le sarkar kutke berte jinga mi kan ni a amai ro chu kongshan sanga enshan le hlam chia kani fochin hi na kan ti a Mizoram hason na tan chanhim ngai taka kan thongin ham thatna le kan service samin du sakve turin kan phut latani Mizoram sarkar noya angne ta thokten ahun taka lo anlak thin lain CSS noya thokten lo kan lamu malo fochin CSS kan kalpui dana tun ai chakle swalin sen chala changa fan nor chwa ani theinan ma min lak sak turin kan phutani ti te ani Muanaveng Local Council and All NGO Coordination Committee in Leivung Paitu Randang. Muanaveng Local Council and All NGO Coordination Committee Shwai Tu Te Chuan Anveng Patlanga Durtlang Leitan Rama Leivung Pai Lir Thei Te Phim Khurlawa Wangin Anvenga Van Twaina Tok Le Nun Chan Hiala Nom To A IMC le Mizoram Truck Owners Association a Phim Khur Turangin na Anlo Thlen To Chungin Anthu Thlen Hian Omzia Anei Lo Mai Nilavin Anrun Luizo Kemati Mai Tura Leivung Pai Tu Lir Thei Te Anla Khosak Zela Wangin Leivung Pai Lir Thei Te Hi Nimin Jing Daruka Chang Khan Andang Te Ansoya Leivung Pai Tu Te Chu Andu Chuan Durtlang Lama Tanga Kalmai Turin Anti A Anlir Thei Dan Chu Chunzan Zuma Kalpui Zelan Tum Thu Ansoyani Indian Coast Guard le Gujarat ATS in Ruihlo Cheng Vaibelchhe sang khat zariat man hu man Indian Coast Guard ICG le Gujarat Anti-Terrorist Squad ATS thokdun chuan April ni som pathum khan Ruihlo mitham fetamain KG zathum arit Cheng Vaibelchhe sang khat zariat hu anman ni in antarlang heng Ruihlo manani thu hi ICG lam chuan tho chan ni khan antarlang ani ICG chuan Ruihlo mandan chungchang hitar langin Gujarat ATS te shatir na bo zuin ICG longmangin Coast Guard thuam chunga International Maritime Borderline IMBL borvela nang chingin longan in thlakma aman anni thun soya heng Ruihlo phurtu te hian ICG long an mu chuan an thil phurte chutui puya payin an tlan chiat san le ni nan tar lang bok Ruihlo nei tua ngai te hi ICG lam chuan ngor takin zon be pui thak chhun som ngal ma che zanlam hun alo ni to boka wangin ai nei tu ni lavin an Ruihlo pai zok hi an zong khom zui ta zok ni in antar lang heng Ruihlo man te hi Porbandar lama ICG hian an pan pui nuwa zaw zo ka zon chwa be pui thak le tum ani a ICG le Gujarat ATS te hi tum som pathum lo tling takin an lo thok dun to ani Ramdang mi som panga thon ho turin ti Delhi Police ten Ramdang mi an visa ina huam chin IRA India rama cheng mi som panga an man nuwa heng mi te hi an local na rama thon ho turin an ti ni in official chuan tho chan ni khan atar lang an thon ho tur jinga hian Bangladesh mi pahni an tel Danlava India om thon kir tur te hi Bangladesh mi pahni pa ka Nigeria mi som pahni le Ivory Coast mi pakhat ni in Mohan Garden le Uttam Nagar Biala be pui thak na neya man chwate an ni hlom
US President Donald Trump sorkarin anrama rampon mi athon ho thin nu hian ramdang puin khole zwa zokin rampon mi laka khwa khirna anken ko na sat pha hle ani Police lamchan heng rampon mi India adan lawa chamte hi voi engemaw chu in shena muna da leilok to thin an ni a hun engemaw chen shen ani nuwa Foreigners Regional Registration Office FRR au chuan thon ho tura thu apek nuwa thon ho ani zui don ta ani Manipur Shiv Sena le Kokomi ten President's Rule soisel Manipur President's Rule puan chu thlani na ani to a National Political Party le Regional Civil Society Organization poimo takachangin soisel na nasatak atok Shiv Sena Manipur Unit le Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi chuan Sarkar lai puyin state chunga remna le muana asiam theilawa wangin anlung oilo thu an soi chuaka Shiv Sena Manipur State President M Tombi chuan President Rule chu omsenei lo ti in thunei tu te chu malak na nei lawa le nam inkara boina kalmek ti top tura mason na nei lawa apua Tombi chuan Union Home Minister Amit Shah an meite khotlang tana zalen taka kal thein tura malak na asiam chu soiselin rachwa ala nei lawani ati kuki te chuan governor rinral thom hlan tura angin non fo chu ando dal ni in asoibok tun naya thil thleng Supreme Court judge in churachan puratlo chu kuki zo community in nasataka ando dal le kangpok pia Superintendent of Police la ka poi khoina thleng news report te po soilangin heng dan bo chian na hian malak alani lo thu asoi Tombi chuan Manipur Legislative Assembly a BJP in majority nei ma se state a MLA ten mipui sarkar an siam theilo chu asoi sela democratic principle le mipui rin na phatsan na ani thu atarlang Kokomi convener Khurai Jam athoba puin sarkar lai pui chu Manipur boina chungchanga thudiklo the dar tua apua tlangtunga chengten har satna an to chunsom zel thule anjinga tamtak chuan ram anchana andekna chanvo le isona bulpui an hlawani ati a athoba chuan Union Home Minister Amit Shah an boina atop to nia soi chu nialin silai me pawti tlem ni ma se borak ala thalo hle a chinfel ala nilauti soyin boina tire tur chuan sarkar lai pui atangin malak na fel fai taka achul tho asoibok Bangladesh in Prime Minister Louis Hasina man na thupek ti chuak Bangladesh court chuan anram Prime Minister Louis Sheikh Hasina Alaizon Sheikh Rehana Baka Britain MP Tulip Rizwana le midang somnga te chu thunei na mang diklawa diklau taka ram neya pu na kai noya pathiani khan manatur thupek ati chuak Dhaka Metropolitan Senior Special Judge Zakir Hussain chuan Anti-Corruption Commission ACC in charge seat Shang Pathum athelu te angai twa nuwa pathiani khan arrest warrant hi ati chuak ta ani Judge Hussain chuan manathu pek ti chwa bo zui ani dan report chu April ni somni pasaria ngai twa turin atibok April ni som khan court hian Hasina le afanu saima wazet putul le midang som pasari te chu diklau takaram le pu na danga manatur thupek aloti chuak to bokani Putul hi kumsak ni somni pathum November ni khata changkhan New Delhi World Health Organization WHO Southeast Asian Regional Director in Aumani ACC han January ni som pathum khan Rehana hi thunei na mangswala diklau takin Purbachal New Town Project kaltlangin ten katha plot neya puin alaka thu boya theluta hethila hian Hasina le Rehana fanu British MP Tulip Rizwana City po innam nepo anitelbok ACC hian a chui chian nuwa March ni som khan mi som pasari laka charge seat hi a thelu le a charge seat pathum na chu hemini vek hian thelu bel le in mi som pariat ming tarlan ani le ni Sheikh Hasina hi Prime Minister atanga paithla kani nuwa alaka lung oilo nalan tir tu te ti hlum tir le amishing pui tilaka pui khoina ra thlak tak thlena pu na thu boi chu Bangladesh International Crime Tribunal a thelu ani to boka kumsom parukzet akai shwai awa mani lek in thunei na anchan nuwa nikum August ninga khan zirlai pol kai shwai nor hwai hwatna na sataklan tirani nuwa Prime Minister atang hian paithla kani a Hasina hi India rama tlan chengalin tun thlengin ala tarengani US President na thok turin Trump a hrisel thatok
US President Donald Trump chuan kumin January thla a President atana laklo ani nuwa a risel na din mun enfia na annual checkup masaber aneya a doctor te chuan a risel na le taksa chakna lama po President na thokturin Trump chu a fit thahle ti an soyani White House chuan pathiani khan kumsom sari pariat mi President Trump medical checkup record hi tar langin doctor chuan a ril ru le taksalama a thatok ti asoya avuna ni ina emna satawanga pa ngai lo deuh tlem le nikum July thla a campaign laia silaya kana wanga abeng ding lama ser omte chau chu pa ngai chia lo om an tarlan te ani nikum khan Trump hian colonoscopy ti in diverticulosis anei ti shatani a kumthum nuwa checkup le turati ani Trump khi damdoi chilia en kolmek ni in patni hi a cholesterol ve na ni a alunglam ve na tan aspirin ein steroid skin cream amang bok kumsak ni som pakwa a ari zong paun zatni somli pathum chu report thara hian taniamin paun zatni somni pali kg za pakhat le point paruk ani bok Trump hi a risel na din mun soi chiang du lova pu ani china hewang hian a medical checkup report hi White House point atlang zar niangai ani South Africa Nobel laureate thi dan chui chadon South Africa chuan kumsang khazkwa somruk pasaria vunrong in thliarna du lo tu le hemikonga campaigner langsar Nobel Peace Prize po lodong to Chief Albert Luthuli thi dan chu a chui thale don kumsa khazakwa somruk pasaria athi danan soya chuan Chief Albert Luthuli hi relkonga akal line relin asu a aluru ke in athi ni nan soi mase activist le achung te chuan official report hi anjin hlel thu an lo soi photo ani Luthuli hi he thil thlen lai hian African National Congress ANC hotu ani a vunronga wang in thliar na du lo na lan tir le a beile na wang hian kumsa khazakwa somruk khan choi moina ngai hlut Nobel Peace Prize chu alodong to ani ANC hian South Africa nam claim jok vunngau ro rel na hnuai an chu dole chelin kumsa khazakwa somkwa pali khan avoi khatna ta na democracy kalphunga in thlan hwai hodani nuwa thuneina anron changta ani Luthulia tupa Albert Tunzi Luthuli chuan apu thi dan chui chian ani le tur chu an chungkwa poinlom om anti thu asoya apu thina chu kumtam takliam ta ni ma se tun thlengin apu tha ni na in nam hnoi rin hlel mitam takan nei thu asoya a thi dan dik tak po chui chwa ani ngen be cheiti atarlang Iran le US in nuclear chungchanga in biak na nei le don Iran le US chuan nuclear chungchanga in biak tho khatna April ni som pania an nei nuin a tho ni ne hi April ni som pakwa an nei chunzom le dona Iran Foreign Ministry chuan in biak tho ni ne hi Oman palai kal tlanga nei ani dona nuclear le Iran shek na ti top chungchang te an soi ho ber tur ani thu atarlang in biak na tho khatna hi Muscata Iran Foreign Minister Abbas Araqi le US Middle East Convoy Steve Witkoff ten an nei ni Heipo hi Oman palai na hnuaya tho nei ani a in biak na nei ma hian US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ne na lekha thonin nuclear talk nei an du lawani chuan sipai chakna mana avawani ole khati zong kha tun chuma tana kan puan theite chuani a ti swal le chiar swal te kan lo nei ni chuan in mengai damna karon ngin ngal bokke